Reka nongere mbasuze kandi mbaye n'ikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV, nizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibyo byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana rero by'umwihariko mu makuru agezweho, tuganire kuri iyi nkuru tugaruka by'umwihariko ku magambo yatangajwe na Perezida w'Ibuka yitwa Dr Gakwenzire Philbert, watangaje ko abashaka gukurikirana Kabuga yatangaga amafaranga bakabica. Kabuga ngira ngo murabizi ko aheruka kwitaba Imana, aho yitabye Imana ku wa gatandatu w'iki cyumweru dusoje. Perezida w'Ibuka Dr Gakwenzire Philbert yatangaje ko Kabuga Felicien wapfuye asize umurage mubi wo kwifashisha amafaranga mu migambi mibi, kuko uretse kuba yaragize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, yakomeje no kujya atanga ndi abashakaga kumukurikirana nabo bakicwa. Dr Gakwenzire Philbert yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA nyuma y'uko hatangajwe urupfu rwa Kabuga Felicien waguye irahe mu Buholandi, witabye Imana ku ya 16 Gicurasi 2026. Dr Gakwenzire yavuze ko uretse gukingirwa ikibaba n'abanyapolitiki bo mu bihugu binyuranye bitewe n'umubano yari afitanye na Habyarimana Juvenal, Kabuga yanagiye ashora amafaranga menshi akicisha abageragezaga kumukurikirana. Ati ikindi kizwi nuko abashakaga kugira ngo bamukurikirane baricwaga, kuko yifashishaga amafaranga afite akagenda atanga ruswa hirya no hino kugeza afashwe mu mwaka wa 2020. Umwe mu bantu Kabuga kandi yicishije ni William Munuhe Gicuki, ari umunyamakuru muri Kenya, nyuma yo kumenya ko ashaka kumutanga amakuru. Munuhe wakoraga inkuru zicukumbuye yarazi neza ko Kabuga yihishe, atangira gukorana n'abagenzacyaha bo mu itsinda rikurikirana ibyaha byihariye muri FBI, ndetse kandi uretse ibyo kugira ngo hazabageze kuri Kabuga nawe abone igihembo cya $5,000,000 z'amadolari cyari cyarashyizweho ku muntu uzatanga amakuru ya Kabuga. Kwa 14 Mutarama 2003 Munuhe yari gutanga Kabuga ku bapolisi nyuma yo guhurira na Kabuga mu nzu iwe, ariko uwo mutego ntiwakora, ahubwo kandi uwo mutego birangira uhitanye ubuzima bwe. Abagenzacyaha ba FBI bari bategereje ko ababwira ngo baze bate muri yombi Kabuga. Hashize iminsi 3 biyemeje kwinjira ku ngufu mu nzu Munuhe yakodeshaga, basanga aryamye mu maraso, yararashwe amasasu, yarakuyemo amaso ndetse isura ye bigaragara ko yamenweho aside. Dr Gakwenzire kandi yakomeje hagaragaza ko uburyo Kabuga yakoresheje amafaranga ye mu kwica abantu bigaragaza ukutagira indangagaciro na nke, kuko ubusanzwe kuyagira ari menshi bitavuze kutagira ubumuntu. Ati ubusanzwe abantu badafite indangagaciro usanga bavuga ko ufite amafaranga bafite byose. Muri iki gihe rero indangagaciro y'uko amafaranga ariyo yakwifashishwa atariyo kukugira igikoresho kuri Kabuga yaratakaye, kuko nta kintu na kimwe kirebana na jenoside yakorewe abatutsi cyakozwe Kabuga atakigizemo uruhare. Kabuga kandi wahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi mu mwaka wa 2020 akurikiranweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Atangira kuburana mu mwaka wa 2022. Mu 2023 kandi urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarirankiko y'inkiko mpanabyaha RMCT rwafashe umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi akomeza kuba afungira mu Buholandi, kuko yari yarabuze ikindi gihugu kimwakira kugeza yitabye Imana. Ubwo kandi tugaruka by'umwihariko ku rupfu rw'uyu Kabuga Felicien uheruka kwitaba Imana muri rusange, nuko byagenze kugira ngo yitabe Imana, kugira ngo tubigarukeho kugira ngo n'abatarabashije kubimenya nabo babimenye. Nuko umunyarwanda Kabuga Felicien ko rukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfuye ku wa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi aguye irahe mu Buholandi nyuma y'imyaka 6 yuzuye neza atawe muri yombi. Inkuru y'urupfu rwa Kabuga Felicien wari umaze igihe afungiye mu kiriya gihugu cy'Ubuholandi yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko
mpanabyaha IRMCT. Perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga Felicien, ashyiraho umucamanza Alphonse Aurier kugira ngo hariyobore. Kabuga kandi yapfuye nyuma y'igihe kinini ubuzima bwe bwarazahaye, aho abamwunganira n'abaganga bagiye bagaragaza ko afite ikibazo gikomeye cyo guta ubwenge ndetse n'izabukuru zituma atabasha gukurikiranwa mu buryo busanzwe. Kabuga Felicien wari waratawe muri yombi kwa 16 Gicurasi 2020 bwafatirwaga Yasnières-sur-Seine hafi y'umujyi wa Paris mu Bufaransa nyuma y'imyaka isaga 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Yaje koherezwa irahe kugira ngo aburanishwe n'urwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpanabyaha. Yari umwe mu bantu kandi bashinjwaga uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho ubushinjacyaha bwamuregaga gutera inkunga no gufasha mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Mu byashinjwaga kandi harimo kuba yarateye inkunga Radio Television Libre de Mille Collines RTLM, radio yakoreshejwe mu gukwirakwiza urwango no gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Kabuga Felicien kandi yanashinjwaga kugira uruhare mu gutumiza no gukwirakwiza imihoro n'izindi ntwaro zakoreshejwe mu bwicanyi bwahitanye abatutsi barenga miliyoni mu minsi 100 ya jenoside. Ubushinjacyaha kandi bwavugaga ko yakoranye bya hafi n'abari abayobozi bakomeye muri leta yakoze jenoside ndetse n'imitwe y'interahamwe mu gutera inkunga ibikorwa byo kwica no gutegura ubwicanyi mu gihugu hose. Nubwo urubanza rwe rwatangiye mu 2022 baje guhagarikwa nyuma y'aho abaganga bigenga bagaragaje ko ubuzima bwe bwo mu mutwe butamwemerera gukomeza kuburana. Mu myaka yaramaze ashakishwa, Kabuga yari yarashyiriweho ibihembo n'inzego mpuzamahanga kugira ngo afatwe ndetse afatwa nk'umwe mu bakekwagaho jenoside bari bamaze igihe kinini bihisha ubutabera kugira ngo bataboneka. Hanyuma mu yandi makuru kandi twabateguriye by'umwihariko hagaruka ku Rwanda, nyemerere tugaruke kuri iyi nkuru nayo, aho iyi nkuru ivuga ko igihugu cy'Uburusiya bwamaze cyangwa bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'ingufu za nucleaire. N'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire cyitwa Rosatom cyatangaje ko kiri kwagura ibikorwa byacyo ku rwego mpuzamahanga, aho u Rwanda ruri mu bihugu bishya gifitanye nacyo amasezerano yo kubaka inganda zitanga amashanyarazi hakomoka ku ngufu za nucleaire. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rosatom Alexei Likachev mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cya Vesti cyo mu Burusiya. Yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga mu rwego rw'ingufu za nucleaire ku isi ndetse ko bukomeje kongera ubushobozi bwo guhatanira amasoko mpuzamahanga muri uru rwego. Ati twakomeje kongera ubushobozi bwacu bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga kandi twinjira mu masoko yo hanze dufite imbaraga kurushaho. Nubwo bishobora kumvikana nk'ibitangaje, dukeneye kubaka inganda hafi 40 imbere mu Burusiya kandi kuri ubu dufite amasezerano y'izigera kuri 40 mu mahanga. Mbere y'ibi kandi ubwo yari mu nama ya Russian Union of Machine Engineers, Likachev yari yavuze ko igihugu cye cyageranye amasezerano mashya yo kubaka inganda za nucleaire mu bihugu biri mu Rwanda, Kazakhstan, Vietnam ndetse n'igihugu cya Myanmar. Yavuze kandi ko Rosatom kuri ubu iri kubaka inganda 26 zifite ubushobozi bwo hejuru ndetse n'ebyiri mu bihugu bitandukanye icyarimwe. Ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya kandi mu rwego rw'ingufu za nucleaire ruje mu gihe Kigali ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi. Mu 2024 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika ndetse kandi indi nama nk'iyo ireganirwa kubera i Kigali mu cyumweru gitaha. Hanyuma dusoreze kuri iyi nkuru cyo mu gihugu cya Uganda, aho witwa Anita ni umunyapolitiki ukomeye cyane witwa Anita by'umwihariko yamaze gutabwa muri yombi muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, bamaze kuba bamuta muri yombi. Nayo nkuru rero tugiye gusoreza amakuru cyaragezweho muri kano kanya hano kuri Shyoswa TV, ariko nizera ko wamaze gukanda subscribe, ukora like, ukora share n'ibitekerezo comment tuzikeneye. Uyu rero
Anita Among wahoze ayobora abadepite afungiwe iwe mu rugo. Koherereza abashinzwe umutekano kugota urugo ruherereye i Nakasero rwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Anita Annette Among yakomeje kuri iki cyumweru. Amakuru menshi avuga ko kwinjira no gusohoka muri urwo rugo byahagaritswe mu gihe akomeje gukorwaho iperereza ku kwiyungukungazaho mu buryo butemewe n'iyezandonke. Amakuru aheruka kandi aturuka mu begereye iyi dosiye avuga ko abasirikare bavuye mu mutwe wa Special Force Command aribo bakomeje kugota urwo rugo nyuma y'isaka ryakozwe mu ijoro na CID n'izindi nzego z'umutekano. Umwe mu bavuganye na Chimp Report dukesha iyi nkuru yagize ati akomeje gukumirwa cyane no gukurikiranwa n'abashinzwe umutekano mu gihe iperereza rigikomeje. Andi makuru avuga ko abashinzwe iperereza babuzaga kugera kwa Among kuko bakomeje gusuzuma inyandiko n'ibikoresho byabonetse mu gihe cy'isaka ryakozwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ibi bije mu gihe iperereza rigikomeje ku bantu benshi bafitanye isano na Anita Among nyuma y'uko byemejwe n'umugenzuzi mukuru wa guverinoma Aisha Bartaran Narure. Ibiro bye byakiriye ibirego bivuga ko kutubahiriza amategeko agenga abayobozi. Reka mbashimire cyane mwese twabanye rero, dusubire mu yandi makuru araza kubagezweho hano kuri Yosuwa TV.